Dr.Mohammed Kuti. Kiharo-ini kia Isiolo ni kuo muingi oro hamwe na atongoria matiganite magwikinyitie gwikira wira kuhitithio kwa Ngavana mweru Dr.Mohammed Kuti na munini wake Abdi Ibrahim. That I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Maabithaa a ruhonge rwa kuhurana na ungumania bururi-ini EACC matongoretio ni muikariri giti muthikabu Eliud Wabukala ona mauma igongona-ini riri gwikira wira Kuti akioya mehitwa yake ya wigiririki. Ona gutuika uria urare Ngavana Godana Doyo ndanekinya igongona-ini riri, Ngavana uyu mweru ni amukirire mathaga ma wathani kuma kuri urari munini wa Ngavana Mohamed na uria urare mung'ethaniri wake kihitahitano-ini giki. Umwe wa maundu maria eranĩire gwikirira thirikari-ini yake ni kunyihanyihia murigo wa mahuthiro oro hamwe na kuhurana na aruti a wira a mathara. A county reeling under huge wage bill burden of 1.3 billion annually. I was told there are between 800 to 1,000 ghost workers that we are inheriting. Minista wa maundu maja ya bururi Amina Mohamed, muikariri giti wa kanjo ya magavana Josephat Nanok na mubunge wa Garissa Town Eden Duale ni amwe ya atongoria aria magwikinyitie igongona-ini riri. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.